Ngan nang mana bo. Cuk. Tiket. Tolan. Polun dong. The government of India has been very transparent as per their promises. The government of India said that we will not tolerate the corruption, that we will not tolerate. तुम्हारा सबका दिल में तुम्हारा सबका दिल में तुम्हारा सबका दिल में We stand for We stand for We stand for Kabai kubai jona yasago jung tini Joint Action Committee ni 2000 bai I jala I tini asta bolni I je Swami Vivekananda kemo Swami Vivekananda ni bini statue obun kola tisalaikha jung candlelight vigil chane mum sogoi tauni bagoi Sonam Wangchuk bokrok scientist bokrai ni hapar kumbar tui samung tangnai mathana bok samung tangnai bokos education promise education baik lai education bisin biklai sini je asai song tongo jara young student tongo bongi thiang nang bakle songsai man obni samung tangnai tai bo scientist bo tam ni Indian army rokno baik lai ni Himalay tongtai kesang baik lai ni kutung kesang tan bok tabu rok samri ka tam kari ka dai tabu jani ni ono semai tamu dui dong ni biar dong tabu absorb na bo rek samung khai tong engau Sonam Wangchuk jinin country ni bagoi jin hakot ni bagoi sungnai bodol ni bagoi bo sal kuduk maromoi jontor montro bo tam onosong khai tong mai tu chalia tui bununglia mai bo chalia obdeklai oi onosong khai tong jot sai maro je 1945 kuna tamda ekmode je jokhon no khali right ungo jini hakot ni dofan father of the nation Mahatma Gandhi bo tam khai mani onosong khai mani jepun ini Hindu bai Muslim kala kala application ini kita mau santi mane kejang klayoi peaceful bai tam khai mani ga Sonam Wangchuk bo obini lama tuino bo onosono achuka ga botam dimana kha je ini je system soksai thanga borok sakti manlia future tamungkai question leak mangtongo kuno yasmsul dikorika gau ni kuno akondi bikorika minister bin jagan tongo engkai bo ogno selen jabai tam kebe bo atur selen jaka engkai Sonam Wangchuk bo ka bin diabetes tongo lo sama diabetes tongo bini bo krema more than 3 weeks untaka 21 din tini bai chultona bini weight 8.5 kilo tam tam ko dharmadar pradan je wai question minister dharmadar pradan no borta khai di nai resignation di nai rok diman khai tomane ojara jendito kintu bini diman no gosi jaya untoka engka ob khali bin tam buya ble ob tin jotoni bagoi engkai Sonam Wangchuk je jin bagai sacrifice lai tongka bini pura langmana bo thika ini jatam bo je hingpano ani serai rok ni bagoi ani ajo song ni bagoi bokni kinang ni bagoi ang ani life no pra ang sacrifice tharikla thanai ni bo je I tam khamani obun barto katha samungtai tongmaya hingkai bobti jesla chini dopni bagoi bini langmana so thai tongka jumbakai sing tongman on bagano bono bobai baksa jungtai chini khadu bak na bagai bono support kun bagai jungtini orok lai bodo Joint Action Committee Joint Commissioner beba kabang mani no occasion kumsa ko jung tam khaile tongta candlelight vigil khaina phaimani abo chung Sonam Wangchuk ni support boni chung bini loge solidarity phunugai chini tini no candlelight vigil boni bagai chimi as a bonani demand no fulfill khaijak thong ai bakha babor je nini ko je nini ministry wa tongnai education minister no resign rani abo to ulni ko main chini motive kha khoroksa influential boro khoroksa great scientist ni asuk sal romoi
bo nini jantar mantro hunger strike khai tonga bini oko michael chapano kalaya ko asa salro me bo protest khai tongkha no bini thaisa kok no nini central government khunjo nai engka obo to nini democracy ni against to kalai democracy ni meaning kan accountable ngani transparency and accountability is part and parcel of democracy but jekhen in central government attitude or democracy no amte level of khai ke sig lagai tongkha jeng tini je o jaga ba chamai mana abo just o je o recent the situation no nugi simia even jeng nai ka manipur ni issue nini hindi madhya pradesh ni issue kabang ma issue rong na tu je for protest khai jago government ne adamant attitude government yo kirima singsa attitude no nugu bele no wana ma singsa ta kirima singsa abo because bus kang ma thanga chini loge kuno unfair kha chin loge injustice kha chungbo same am thek root ma ho kang ke same chini loge am treatment khai janai gobo democracy ni chung democratic hawo tongoi tong heda or democratic hawo nini lukurok ni se or main importance kalai tabo lukurok ni importance no lukurok no ignore khai jagai tongo ab the ke government bai ka abo kisapan tolerate chung khai man ya abon bagai chung tinio ro Sonam Wangchuk sir ni loge chung solidarity phunuge chini tini ni o candlelight vigil tumong buskang ni sal logo government ni attitude amte heke kotor amte heke ta bangkui tongkhang ke continue choli tongkha government ni jom te hai adamant behavior je ignorant behavior nganga chini amte hai je protest form of chung kotor ke khainai buskang ni sal logo hasteni lukurong bom hai ko sar mung tong ni je tini chaban hasteni kabanga lukuro wan sugoi mano chungora kono political party ba katalni ne cockroach janta party rongna chutu bunani amte hekuno ya abor nor bokrong kari de chungora kono political party ni ora nor nugi ma kabanga students tongoi tongo ora kabangma je civil organization tongoi tongo ne civil organization ni borok simin ora khorok sapana political party ni borok kare chine kono political motive bokre chine kha democratic country wo democracy no maintain khaina nisi tumong tini Sonam Wangchuk kai khorok sa influential borong ni logi wo amte heke treatment mani tongo bo amte heke treatment government rei tongo ke bas kang ni salot nung angke boya chini logi obon chete war sungnai tebe kirima singsang nai so amte kirima singsang mana nei jate encourage tam government abon baga chini tini ni o candlelight vigil so kurok amte heke participate khai ni ane bunia tumung ni nokana wa khorang khangke abo bishi salyani ni nogo phaya horse lak phainen so aban bagai no joto lukurong na bako kachar mo kuno political purpose ni bagai kuno political agenda bai chungora ya just oro chini democracy ni bagai jeto chung democratic country tongoi tong asung social media ro no kha Sonam Wangchuk no bokai se sanya ne agent bo ni BJP ni na korok sa amna tai tam sa ni Sonam Wangchuk tumung China ni agent hangka ke tini je as contribution bojeni na armed force rong ni bagai ni je ice ni stu parok tam kam bin contribution tong bo 15 ta awards ni India wa body receive khaija amte khorsa great scientist education ote bokobang reform khaija engke tai jengara kabang ma video ro no kana jeta BJP rong ni sabo government rong ni ba bo political party rong group rong ni PR team rong abo rong edit khai raja full clip chung video rong no da Sonam Wangchuk kono dina phano amte he kono desh ni against to nini nijini desh ni hani against to kok samne alka counter na support khai saman gre o jaga ni jantar mantar bini je protest choli to mane government khana di botang san bini intention tamo bini agenda tama so salro me protest khai to nung kok sare negotiate khai di tam bini demand chung to nugu to bini demand clearly jeni ni education minister no kono design khai di tai jehetu ni need paper leak ngai kabang ma charai ro suicide khai ya kabang ma charai ro depression athang because kaisa exam prepare khai na belai nu tugu khorsa life 1 year khorsa baron spend mani no ni khorcha thamna aba busak jorate khorsa baroni obo life ni kaisa part komi thang aba student no sinai a student ni uplogo je expectation gana parents rok sinai jabor asa rang khorcha khai busa buti no pori mane ka apte situation kama face khai charai ro so apan bagana bo protest khai tabo chini ko khatam chungtang yo jaga kangke khorsa influential borok kaham mane te sib protest khayo kaham san mote protest khayo still nang bono amte ke ignore khai to am democratic hawo ka chin logi ta mongnai chin logi bote kirma singsang kana amon baga chunga bono tolerate khai